Caravan? Actually, sa Central Visayas, we've been thinking about the multiple cities. But when we talk about thriving digital economy, Dumaguete comes to place. Aside from that, gamay bagabayas, na nagadiriman ko. No, but in all of the cities we've looked at in Central Visayas, obviously Cebu is very big. But we wanted to really touch on local, smaller communities that we can digitize. Kaya Dumaguete. And also, if you've seen the slide earlier, Dumaguete has grown significantly and 60% na puro pa deliver. So it is really good. So this is why we're here. So bakit si AI si Grab like this AI in a small community like Dumaguete? So sir, among gilanto no, based sa experience in the Philippines naman, we've noticed that one of the things nga atong mga small nga restaurant ginahangyo guna sige is tabangan sila sa ilang digital. Kay di man gud sila ka-afford sir. And since naa naman mi sa app, mas makatabang mi og daghan to grow their business. Kay if you really think about that investment, kung mo-grow among gamay nga restaurant, mo-grow man pud mi. Kung daghan nilang order mo, kita man pud mi. So actually, that's why we are looking at shared growth. So magmunang among siging giingon sa mga restaurant no, naa may problema, let us know. Kay maybe we can solve. Kaya at the end of the day, if mo successful mo, like what kanina silang mamlus sa painitan, kusog ilang order, kusog po na mong order. So, it's actually a very mutually beneficial relationship. Kay, mas mo, ano man, win-win man siya. Win-win to both. Yeah. Yes. May nagsabi isang driver na dapat may employee-employee relationship daw si Grab at saka yung driver. So, kanigo siya, sir. This is a more of a regulatory kuan magud ni siya. Dili mi ka buot ana, no? Pero dagkan magud po kaing driver, sir, nga dili pud ganahan. Kay ganahan sila magbuot sila sa ilang oras. Kano sa sila mogawas, o ganahan sila magtudo-tudo sila income, padayon na pud ilang biyahe. And in fact, majority of them are earning more than the minimum wage. So nganong ganahan man sila. Pero kami, kung unsay giingon sa gobyerno, mutuman man mi. Pero for now, that we are opening it to anyone who wants to join the platform, nara na nila. Ganahan sila 1 hour biya, 1 hour. Ganahan sila 10 hours, 10 hours. Nara po na nila. So at first, yung government required you to have a 500,000 employees? 500,000 livelihoods for, wala siya time limit, sir, pero in 2023, we've been able to onboard more than 100,000 drivers already across the country, including Movit na to nga family, na sister company. So kaning, I'm not sure if you're familiar, sa Cebu, maguni siya mas dako. Mura ni siya ka ng professional habal-habal ba nga ginarehistro na mo ilang motor, git-train na mo ang driver, kay syempre. And then, kadang mga pasahero, ana, insured tanan. Wala ko tong number of merchants dire nga ni. So, kaning sa Dumaguete go daghan na ta diri ma'am, pero naiuban nga dili kada adlaw mag-on. No? So, we have a few hundreds in Dumaguete. Across the country, mga more than 100,000. Pero kani man kung sa Dumaguete, kani mga top na mo ni mga kusog katong uban nara sa balay, kay pwede man good magnegosyo ka na sa mga balay basta kanara kay permiso sa government. No, nasa mga 400 na dire. Oo. Do naka-idea ka ang mga drivers sa na pila ka member? Kani mo good siya depende pod sa active na atay mga driver gikag Valencia, gikag Sibulan, naapod tay Tanhay. Karon ang active, I can get the number for you later, ma'am, pero kabalo kung a few hundreds po na sila. Oo. Kung saan yung activity karon, you mentioned something like training on how to teach So magtudlo mi about the MEX AI, kaning merchant AI nga among ginatawag nga kung ikaw may merchant makaabri ka sa app. Naa kay murag button din ha nga mangutana ka. Unsa nga picture dapat i-post, unsay dapat description nimo, pila imong halin last week. These are all tools that will help you with your business. So muna among i-launch karon. And then ikaduha na mo nga i-launch is we call it tap and scan to pay. So kadaghanan nato sa restaurant dire wala ability to accept credit card or misag QR. Di ba? Purong cash. Kanya kanin mo kung cash usahay, lami ra siya pero maglisod mo gani uban kay na mga pilferage, kanya dili pag kaayo efficient sa ilang pagkwenta. Kaya pwede it's prone to human error. So karon as a restaurant kung naa kay Grab Food nga app, pwede na kang makadawat og payment. Dili na delivery lang. And then you will get your money the same way that you are getting from Grab Food. So critical din siya ma'am that you have a robust internet and Wi-Fi. Yes.
Across the country pud ma'am, dili gyud tanan, paningot na si ma'am, dili gyud tanan kuan, dili gyud tanan na ay internet. So naa pud may partnership with the big telcos to help. Pero daghan pa jud nga medyo kuwang pa. Sure, welcome mo sa local government unit dire. So unsa may inyo ang advantage or sa local government ang nakuha po nila? So wala sa local government ma'am, we are really the kumbaga bridge. Kay wala man mi restaurant. Wala gyud mi restaurant, puro ra gyud mi app. So obviously, ang local government nato gabayad mig tax diri, the normal. So, ang among partnership in so far as kung naa sila yung mga request na kailangan iprograma, pagtabanganay ni. Pero wala good may ingon nga tindahan dire, restaurant dire. Support mo sa local economy. Yes, of course. So, if we have ako i-double check ang number no, but a few hundreds of drivers every day mo na livelihood nga matabang namo, and then kani mga restaurant ka naa sa among platform, and we don't have to go very far like si Ma'am Laida sa Painitan, no, instead nga sa tindahan na siya magpaabot na anay mga delivery mo sulod, sumudaghan good imong you expand your reach. So muna po namang matabang sa ato mga restaurant ug mga merchants diri. Pero daghan naming ganahan buhaton, mo lagi na kailangan ra gud og wala mo gud may restaurant kamua. So yes. Action! Balita!